Ikatlwa asal, kailangan na kasabutan tano na kasaparan ka, suakal ka, sagi ka sulidin yan, sagi ang kauto ang mga migagayb. Ay nung tabo sa ini payag, piyakarayag, piyakisabutan o dalil sa Quran o sa hadith. Ilayan nyo man, sipatin nyo man sa akida, kada kalanon na ghaib, migagayb. Al-iman billah, kaparati ako Allah. Na migagayb, babkila yung matas wallah? Di. Kaparati ako mga sifat yan, asma, was sifat. So jannah, so surga, babkilay, langon na migagayb. So azabul qabr, migagayb. An-na'im wal azab fil qabr, nagso na'im fil jannah wal azab fil nar, kullu dhalika min al-umur al-ghaibiyah. Napala-pala no tumigagayb. Surga, anarakan, sumarata, masakit, kasiksa, napigdam ko naraka. Agi mamanutul na katano mga ulama tano. Di pa magusay no mga ulama. Bayan na miya kay layron? Da, gayb. Bayan kailay sumalay ka da. Iman to. Naaya para tetano, ikatlwa asal, kailangan din na kasabutan. Hindi kasabutan o Muslim. Hindi tar isibilyang ka, alim ka. Apian to na status ka sa aging kay niya, kaya pagil mo. Na kailangan na kasabutan tano. Aging kay niya aslo at tali. At di tano sulidan. Di pakip sulidan ko akal o manusia, aging kauto umur gaybiya, inon tabo na sa limit piya kisabutan ini payag udalin. Anday ini payag udalin, gitubi paratentano, naditano din pagumana. Naditano pa kay sulidan so haqiqa kayfiya agyang ko ta ini payag dalil. Pero udalil say ko mga ibarat, say ko mga sifat na ini rayag udalil ad na lima wallah. Sahih? Nagitubi tama na ini payag udalil. Naperati ang tanutuan na lima wallah. Ugid na dita no ipagisa, ito na ibuntalian, ito na iparasyan, dita no ito ipagisa, ang kayo no. Migagay buto. Daw to pa karayagaw dalil. Na basta da pa karayagaw dalil na bang apsul di akal. Piya karayag u dalil, piya kisabutan u dalil. Asu Allah na istawa ala arshihi. Nailan nyo man, so dalil na piterun yan, piya karayag u dalil, asu Allah na istawa ala arshihi. Naparatiyan ka. Naso istiwa na ma'lum. Wal kayfu majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Na ay nirayag udalil. Ami papurusola na parating ka. Ugid na so kayfiyatul istiwa wa haqiqatuha na ghaib. Dapa karayag udalil tunay buntal akya papuru wala kwarasyan. Ito na munto dro. Titimpaon, migaron to na ibuntal, kaya't papurun yang kuarasyan, na dairayag, udalil kami gagay buto, naubang ka, suldi akal. Kaya sabutan, namyakal bulbudo to, nang tumiyawido na akal. Nagito iman, gito'y parate, gito'y akidat, ano, ang mga salafi ahlus sunnah wal jamaah.